pagnya paypagyayapak kuchuman paypagyayapak llaqtaman ña rina tukukpimi rimaspa kunaspa yachachispa apunchik Jesuska paypak apóstoles kunaman paypak discípulos kunaman willashpa rirka ñapis payka chasna yachachispa ama mancharinkichichu ñukaka rinimi nispa yachachikukpi ñapis yuraqlla fuyo payta kallanduspa payka hawapachamu rirkallami nin paypak obrata rurashkamanta chayta rikuspa discípulos kunaka mancharikurka nin yuraq fuyupi wichilla rikta rikuspa wichilla rikuspa llakirikurka kuna nin discípulos kunaka kununka ñukanchilla sakirinchika sen maestro sakirinchika nishpami tukuykuna mancharispa rikukurkanin chayta rikukukpi ángel shamuspaka chay discípulos kunataka nirkamari ima nishpatik mancharikunki ima nishpatik wichilla rikunki ama manchaychu imagíname que chasna yuraqlla fuyupi hawata rin chasna llatakmi kutin apunchik Jesuska kankunata paypak wawakunata pusankapak kutinmi shamunga nispami paypak angelka rimarka discípulos kunata mushuk fuerzas kikinkunawa chayta uyakuna chayta yachakuna chay Jesús takatikunami kay tutapika payman esperanza takungapak shamuskanchi wawkikuna panikuna chay aplausos takuspaka ama ñukaman kunkichu ashtawanka chay kispichi Jesús rirkami kispichirkami wañurkami hawaman rirkami paypak yayapak ladopi mikan allichishkami kununka ñukanchita pusankapak kutin shamuna kashkata yachashkamanta payta suyakushkamanta kushikuspa makisito takushpaka contento kunki wawkipanikuna Primera de Tesalonicenses 4 13 manda wichimon hasta 18 rikupika ñukanchiman kashuk promesa takun rishkami kispichishkami rishkami yayapak ladopi ñukanchik kawsanata allichikunmi allichishkami ninmi ña chaymanta kutin shamusha paypak wawakunataka pusasha nishka shimikunamantami kushikushpa kunan kay tutaka pagi ninchi payaya Diostaka gloria y honra chay esperanza tacharikunaka imanishpa de mana kushikushun chaypaka shamungami Pablo rimashpaka nirkamari kay pachapi kaq krikunaka wañushka krikunarikmi paypak voz de trompeta de arcángel puyupi corneta tukashka uyarikpika wañushka krikuna ñakpakunami chay cornetata uyanga y chay washaka kaypi todavía kawsaku krikuna payta katikukunami Jesucristowan puyupi tupagrishun nimi wawkikuna panikuna gloria Señor chaytami shutichin rapto nispapis ishke eventos más importante glorioso tami Dios ñukanchiman karangapak chapakun paypak wawakunamanka tukpi paypak wawakunaka wañushka krikunapis kawsaringami kaypi kawsa krikunapis payun puyupi tupashunmi chayka shuksuwa shamuksinami kungaymanta shamunga chaymi kanga rapto nishka chaypimi tukuykuna Jesucristowan kawsagringapak chapakunchi kaypi wawakuna gloria a Dios su evento más importante glorioso ka segunda venida
Ñami primer evento importante que faltarka maypi. Virgen María pi wacharispami kay pachapi runa aychayu tukuspa kaypi ñukanchiwan junto karka. Kikinpak llakita yachanmi, kikinpak kawsayta yachanmi, kikinpak mikuyta yachanmi, kikinpak wakayta yachanmi. Jesucristo ka 100% humano y 100% divino kashkamanta ka payaya Dios ka kikinpak vida ta tukuita mi yachan. Chaymandami ñukanchika esperanza ta charinchi. Joaquín pica ñukanchipa kaypika desanimarina tian, wakana tian, problema tian, ñana katinayui tian, pero Jesucristo ka chay tukuy kay pachapi chay millay pandachi kuna tiashkamanda. Jesucristo ka ñukanchita yachashkamanda mi paykanin mana ñuka mi wañurkani. Mana kaypika ñukamanda yayapak ladopi kay wawa ka ñukapak yawarun mayllaskami. Himalaya runa kakpi, Himalaya warmi kakpipis payka perdonakusa yaminin, makita rikuchikusa yaminin. Imata rurakpipis mana ñukaka wasamun churanichu, mana rechazanichu nin, hasta wanka payka makita rikuchispa payka suyakuni yaminin, hasta alli chiringakama ñukanchipak. Tawka kuna minishka cada rato Jesús shamunga, Jesús shamunga. 2000 años piña shamunga nirka. Tauka kuna minishka ña adrede mi kaykunaka yuyashpa kawsakun nishka kuna. Pero Jesucristo ka confirmanmi, Dios ka confirmanmi. Jesús kay tukuy pueblo kuna llakta kunaka mana Jesús ta riksishka, mana paypa salvación ta chaskishka kuna tiakpi ñukaka huyaymanta shuyakunillami kankuna quizás mayhamllapish astawan shamushpa ñuka kispichishkata chaskishpa hawapacha llaktaman chayanakashkamanka kankuna allichirichunmi payka paciencia ta charininin shuyakunillanin pay pushana horas ña paktamukushka kan chay tukuykunata yachashpami pagi taytamito ninchi. Fuente de esperanza para los creyentes. Sabemos que el mundo temporalmente será destruido. Apunche Jesús ka parlaspa mirirka. Kay mundo ka tukuringami, mana eterno cho kay mundo ka. Ñukanchi kawsay pish mana eterno cho. Ñukanchi kawsay pish pasajeros mi kanchi. Kay mundo kawsakushka pasajeros mi. Kikinpik charishka pasajeros mi, kikinpak yachashka pasajeros mi, balinmi kay pachapi kawsankakama, cualquier cosa charishka, cualquier profesión charishka, kay pachapi kawsankakama ka valioso mi kan, pero ñukanchi chay tukuykunaka, ñukanchi pa kawsay tukurikpi, Jesucristo shamukpika tukuymi tukuringa. Es pasajero este mundo. Ñukanchi pag esperanza ka kami la venida del Señor Jesucristo. Chayta mi chapakunchi wawkikuna panikuna. Ñukanchi pag herencia, vida eterna charishkatapish yachanchimi. Tawkakunami uyashkanchi. Hawapachapi ka ñukanchipa ka allichishkami su corona, su wasita. Ay chingambo bem Jesucristo karirka. Chayka ñukanchipa kaña listo mi chapakun nishpa mi Dios pakshimi kawishan. Kikinkunapak ñukapak nada más mana imata pagana charinchichu. Mana imata kuita tokunchichu. Solamente Jesucristo paypak yawarwan kishpichingapak shamurka. Pay salvación takungapak shamurka. Chaita chaskikuna, chaita krikuna, chaita katikuna ka ñukanchi manka ofrecime Jesucristo ka vida eterna ta kaypi llakilla kashkapi, kaypi wakaywan kashkapi. Himalaya pasanga kay mundo
ñukanchipaq esperanza kakanmi Jesucristo antupagrinapaq yayapaq ladopi paywan kushikunapaq wiñita kawsanapaqmi apunchik Jesusqa ñukanchima chay maravillas ofertas ñukanchimanqa karashpa rirka. Chaymanta wawkikuna panikuna, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3-5 penin. Muchas gracias, Kiko. Pablo dice que hemos sido nacidos de nuevo, una esperanza viva, gracias por la resurrección y la redención de Jesucristo. Masakuna te kaipi Jesucristo pagyaor manda musuyaska kuna kaipi kanchi. Gloria a Dios, alegre, dele gracias a Dios. Jesucristo kashamur kami manayanga paka. Jesucristo kashamur kami wiñar kami 33 años causar kami kaipachapi. Iñu canchita yakishpa kispichir kami chay cruzpi yawarta yakuta hichaspami ñukanchipak tukuita hichaspa paykuna paypa wawata rurashka ñukanchipaka esperanza viva takurka. Gracias por la redención de Jesucristo. Chaymandami ñukanchika su esperanza viva tacharinchi ñukanchika kaypachapi tal vez kayapunja kausangi, tal vez kayawata kausangi u kayapunja pismana pakaripu kangi, pero ñukanchipak vida ka asegurado, vida eterna pi Jesucristo an kausagrinapag preparado kakunaka kusikuspami kausanakanchi wawkikuna panikuna. Gloria a Dios. La importancia de la preparación. Ñukanchika rikunchimi kaypachapi kausakuspa. Importante mi kan ñukanchi vida ta allichina. Mana ñukunchika tal vez wakinpika iglesiapi, wakinpika kanjapi, wakinpika kulirado, wakinpika shuktakunan piñarishka, wakinkunaka Himalaya purikuspa. Tal vez Taita Dios yachanki kimpak shunguta Jesucristo kayan kunan kaituta pika kambak shunguta allichina mikangi Jesús amupika chay corneta tukashkaka mana tukuikunaman uyaringacho hasta wampis paypa wawakunapak payta chaskikunapak allichirishka shuyakunapakllami Jesús paypak poder y gloria wan puyo pisamupi arcángel corneta pitukakpika chay corneta tukashkaka solamente paypa wawakunapak rinripimi uyaringa nin wawkikuna panikuna. Gloria a Dios. Kaitutapi uyaku wawki panikuna. Chay corneta tukakpika kikinpak rinri uyanalla chusuyakungi. Himalayate kikinpak kausay, Himalayate kikinpak purina, rimana. Wakinpika ministerios, wakinpika iglesiapi, wakinpika ima trabajo de la iglesia, wakinpika rugashkaya, wakinpika hakunishkaya, kaita rurapa nishkaya, wakinpika oficio ta presentanaya. Ñukanchipak chay salvación gratuito ta Jesucristo, chay vida eterna ta ofrecingapak shamushka y kayakushka chapakushka ta yachashka mandaka y mata rurana kaypi Tayta Dios mandakakpipis kusikushpami payman trabajashpa allichirishpa shuyakuna kanchi wawkikuna panikuna. Imagíname 10 vírgenes. Shuyakurkanya micharini wawkika. Pague wawkika. Dios solo pague. Chiri chikuk pipis kunuksata apamuninin. Kalorron kak pipis chiri tamikuskanin. Na, iskinde michini kunuksata kuska. Dios le pague.
Washakunaman uyakungichichu. Washapan makikunata rikuchineni, a ver, uyakungichichu. Gracias, papito Dios. Tal vez ni ukaya kay rimaris pasaya kuskimo. Na uyasani kokpi. O tukikuna dormi kokpi. Apunche Jesús rimashka simita uyapay. Mana ñukapak simichukan. Hasta wanka taita Dios pak simi niska, taita Dios pak poder ka su instrumento tami ocupan paypak siervos kunataka. Chaymandami kunan kaytutaka kayta rimarinchi. 10 vírgenes pichka kunaka allichishka kunamikarka pichka kunaka descuidado mi causa kurka. Jesús shamuna punjakunapi Himalaya tiñukanchika allichirishka shuyakunchi. Pichka kuna tal vez durminayakpi, tal vez quillanayakpi, una kashpaka tiempo tamanasitas nishkamanda, su pichilla aceite tacharikushkamanda ka, chay aceite ka tukurirkami, paikuna chapakurkami, iglesia pi mi karka. Tukuy chay kutishukunawans tandanakushka mi karka nin, pero paikuna ka imapiti mana preparado karka, paikuna pak lámpara tami mana preparashka karka, ashitalla aceite wan karka, chay aceite ka chapakushapitimi tukurirka. Kunan kaytutapi de repente chay lámpara kanishanimi, Dios pak poder, Dios pak Espíritu Santo, luz kikinkunapak shungupi, su calor causana mikan kikinkunapak causaipi. Mana asha ratulla, mana campaña ratulla, mana iglesia pikashka ratulla ka, sino tukuy vida pi taita Dios, Espíritu Santo, kikinpi causashka mandaka, esperanza viva ka, permanecena mikan como fuego ardiente para Cristo Jesús. Esperanza viva, gloria y honra para el Señor. Qué lindo la bendición de la segunda venida de Jesucristo. Su bendición tame charingi wauki panikuna. Su bendición tame corca Jesucristo. Aunque ñukanchi no mire cercanchicho, solamente mire cercame pueblo Israel. Pueblo Israel me Dios escogido karka. Chaypan mi shamurka Jesucristo ka. Pero pueblo Israel ka mana chaskirkachu. Mana pueblo Israel chaskikpimi ñukanchipak kay wawakunapak salvación shamurka. Israel kunaka segunda venida tamichapa kunkuna. Israel, gente con H pueblo Israel ka mana rapto pika ringachun indios pakshimika. Paikuna mana chaskishka manda Jesucristo cruzpi wañushkata. Shamuk pipis richasashpa cruzpi mi chakatarka kuna. Y con nunca shamu con mi Jesucristo glorioso shamuna kashkata. Shamugrik mi segunda venida pika. Todo ojo verá segunda venida pika. Chaypika tukuy kunami rikunga puyupi ángel kunawan kaypi kispirishka kuna hawapachamanda puyupi shamukuktapis todo ojo verá. Eso será segunda venida de Jesucristo. Pay reinangapak shamungami paypa wawakunawan chaytamis ñukanchipis chapaspa, suyaspa, paywan kawsangapak, ñaño kunchika segunda venida pika mana kaypi suyakusunchu, ñukunchika ña paypak wawakuna, paypak soldado kunami, paywan shamushun, paypak ángel kunawan ninmi. Kay pachapi juzgangapak a los muertos y a los vivos. Kay cielo, kay pacha, kay aspa ukupitiakuna. Cielo hawa pitiakuna tukuy kunami paypak ñaqpapika kunguringa kuna hatun poder y gloria samukpika. Gloria a Dios. Tan grande, maravilloso Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. 4 kamas rikukpika taita Dios pakshimika tukuy kunami kaita
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Wauquicos panicos. Caipacha pica. Yakikuna tiaskami. Problema con asamuskami. Caipacha pica tiaskami. Tal vez desanimarina kuna. Mana tukuirato kusikuya tiaskacho. Tukuilaya misamuska caipacha pica. Habes que wakinpica ya no aguanto nina. Digana kay ministerio piaykuskani. Digana kay ta aceptaskani. Tal vez pastor mana facilcho. Que hay pocos días con ata experimentas pasamoni. Yo casuco tener cane, ya no puedo desecho. Porque pastor con amner cane no puedo desecho. Y matar orar acá. Su accidente fuerte pe. Dios llamó. Doctor Conamba Rigby. Denle gracias a Dios. Yo capac hueso cervical, trisarisca carca. Así tawan pasakta trisarisca caspaka, canca estado vegetal pe me saquerina carcangi, silla de rueda pe me causana carcangi. Yo canercane santo. Tal vez pandame rurakuskani, pandame yo capa decisión casca, tal vez no aceptas a ni kurkani. Y ahí tu Dios. Y mawa pipodina kakpipis. Chasquiwaya. Y achachiwaya. Y mapag te servina kani. Kambag makipichari waya nispame. Kuten de sedinada. Y a Dios mo kurkani su promesa ta. Causanga kama servi pasamen ingapag. Gloria a Dios. Maijancuna cal lo mismo chari. Ñanakatina yuyi chari kungichi. Maijancuna ka kunan kaituta puyakukuna. Maijancuna ka kaituta wasipi tiaspa serispa uyakungichi familiawan. Y malayate que quimpaj decisión personal con Cristo Jesús. Y malayate que quimpa causa y haya chirisca chusuya kungi. Una caspaka tal vez cangacho mana cangacho yuya kungi. Cristo Jesús su promesa ta kurkami. Nyukawawa kunataka pusangapak samugrinimi. Chay promesa ka pagtagrin mi wakikuna panikuna. Todo el capítulo 24 de San Mateo te ricusa kakpika segunda venida de Cristo Jesús también ricuchico. Samungami signos. Yo canchi más ricuchingapaj. Hatun nanaikuna. Hatun
pestes con ashamunganimi. Chaykuna kanyami uyarispa shamukun. Jesús shamunapaj. Krikunapis. Ñana katisha ningakunachu. Krikunapaj kuyanakuypis chingaringami. Chay chingarishka hipaka. Jesús shamuna kashkata yachanki. Kunan kay tutapi kiki Himalaya kayman shamushka kashpapis. Kiki Himalaya kawsakukushka kashpapis. Tal vez desanimadora kashka kashpapis. Tal vez nakatina yuyta charikushpapis. Tal vez ima problema wan kashpapis. Tal vez ima nanay wan kashpapis. Tayta Dios kayanmi. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Rimashka y kayashka shinaka. Kambak hucha Himalaya charikanga. Kambak problema Himalaya charikamba. Kambak nana Himalaya charikanga. Kambak yaki Himalaya charikanga. Kambak hucha Himalaya charikanga. Nyuka pagmasamui. Nyukaka yurakja puyuta shina rurasami. Kantaka tukui huchata. Tukuita limpiaspa. Kambak shunguta musug yachisami y kambak kay aspa imapikti mana ajikakon kambak economía imapikti na ajikakon kikimpa causa imapikti na ajikakon. Jesús promete ñukapanman shamuy ñukaka tukuitami ajichisha nishpami paypa wawakunata kayakon payka. Gloria a Dios, aleluya. Segunda venida, su fuente de esperanza, de bendición. Ñukanchi kashuyakuna mikanchi preparado paishamuna funjakama. Ñukanchi causa itaka, ñukanchi fe, esperanza, hawapachamo rinaya, sha chapakuna, ansia de ir con Jesús y maura te shamunga porque kaipacha pikashaki kuna tian problemas shamun tukuilaya shamun ñukanchika kausakunchi tal vez agotado, tal vez kausakunchi, tal vez últimos días sina kunan kaitutapi kunan tuta kikimpaj kausika último tuta shinapi yuyashpa Jesucristo taka chaskipay Jesucristo paka chaskishpa Tayta Dios pak chay glorioso venida de Jesucristo ta shuyashpa kawsakushun wawkikuna panikuna ñukanchik kawsay imahora kalma kashkata mana yachanchichu kayachari shamunga Jesucristo kunanchari shamunga naya chanchicho ni la hora ni el día manaya chanchicho chasna kashka mandaka últimos días de mi vida kashkashina ñukanchi kashuyakushun chapakushun pay Jesús shamupika ñukanchi kawsaytukurikpipis no importa ñukanchika kay pachapika mana eterno charinchicho ñukanchi vida ka hawapachami eterno taychayta shuyashpa shuyakushun awkikuna panikuna. Gloria a Dios. Con antuta pe de repente kaituta pishamurkangi forzarispa tal vez nanay wan shamurkangi tal vez problema wan shamurkangi tal vez yuyaykunapi ima panda yuyaykuna wan shamurkangi kaypikan o que pastores santos Tayta Dios ta sirvigo kikuna panikuna kikinkuna manda mañangapaj kaypi shuyakun Jesucristo kayakun kambak shunguta kambak problemata allí achingapaj pushangapaj Jesús shamunapaka listo limpiarisca shuyakungapaj kaituta Jesús shamungachari no importa ñuka alli chirishka kashpaka ñukaka listo puyupi pay corneta pitukakpika ñuka rindi uyashkawan Tayta Dios pushashkata chaskingapaj. Gloria a Dios. Shayari tukungichu wawki panikuna tukuykuna shayarishun ñukanchi chakisituwan shayarishun wawkikuna panikuna lado pikakunata makisito takushpa hatarichi
Gloria a Dios. Kikin pakshungupi. Taita Dios. Chay luz, chay esperanza viva ta kuskakacho. Kay pacha ta kasite regrinchimi. Kay problema ta kasite regrinchimi. Kay necesidad ta kasite regrinchimi. Kay yaki ta kasite regrinchimi. Jesucristoan pay pagyaktapi causa grinchimi. Chay esperanza wan causasho. Kuya nakushun. Anima chitukushun. Kay shukchayshuk makitakuna kushun. Kay shukchayshuk mañashun. Paypa wawakunaka chaypagmi kaypi tandanakuita charirkanchi. Kay sumak tandanakuyka mana kaypi yanga tukurina chukahan ñukancha esperanza viva ka alli chirishkami astawan yakpumu katina kanchi paypa wawakuna Jesús manari shamukpika astawanmi tandanakushpa katina kanchi. Dios kikinkunata bendeciachon chay sumak promesa de Jesucristo ta chaskishka manda. Gloria a Dios. Nacho maijan de repente un guyakuna una caspaka su primera vez kaituta visita kungi kaiman un maijan kikinkuna pagnanei cuerpo pi mana asyaspa y matate rurasa tal vez maijan kuna ka doctor kuna pisña mana chaskishanishka kuna chari wakin kuna ka tigramur kangichi maijan kuna ka hospitales kunapi chakiwa ijak maki ijak wakin kunapi ka su hatun accidente pasashka kuna chakilla ka kunami y kuna kay tuta pikak kay pikak kunapis Taita Dios kuyashka manda hatun accidente kunapi tukurinata hatun problema kunapi ña kanjapi kanata Taita Dios por bendición manchari kay tuta kikin kunapis kay pikarkangichi Taita Dios ta mañangapak nacho maijan kunasami tukunchi washa pikakuna kayta mana pasana balincho chay ni lado ta shamushpa o kay lado ta shamushpa kay camerino muyuksimichi su cantito ta o que sembrador cantazo. En las pruebas, en las luchas, yo seguiré, siempre seguiré, alabando y glorificando. Gloria a Dios. La chumaijan kona tiaspaka kay cantoan samusu y pastores en oración con poder y gloria. Gloria a Dios. Lukanchiña wisitoan wichkaspa cantazo. Gloria a Dios. Mushu fuerzas kikinkunawa. Micrófono ta habilita pa waukiku. Kay tuta pikakuna mashakuna te chay sumag esperanza ta apuncha Jesús ñukanchiman kushkamanda kushikuyo kay pikanchi. Amén, gloria a Dios. Chay esperanza ama perdido. Kay pachapi Himalaya shamukupips. Ay Dios, ñukanchita charikushkamanta. Ñukanchita kuyakushkamanta. Pague taitamito nisho. Sin mirar atrás. Tukuykuna. Katishun payaya Dios. Gloria a Dios. Kikin pagnyawizito tawichki. Kikin pagbida Himalaya kaskata. Yukanchi mismo examinarisyo. Jesucristo shamuk piñacho rinaya kanchi. Jesucristo shamuk piño kapak. Causa yaji chirishkacho. Shamay panico. Venga, querida hermana. Kikin manda kayituku y pastores con la Kiki manda mañanga pa shuyako. Kay hawa muchamoy paniwakuna. Dios tiene su poder y gloria.
mirarte solo a ti, Señor. Seamos pánico, Caima. No importa su situación, no importa su vida. Mirarte solo Dios a te ti, llama. Señor. Gracias. Y no Bienvenido. mirar Muchas atrás. gracias. Bienvenido. Seamos para acá. Seguir tu caminar. Aleluya, Señor Jesús. Seguir sin desmayar, Señor Jesús. Mostrarme ante tu altar, Señor Jesús. Y no mirar atrás. Gloria al Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seamos para acá, Jesús. Seguir sin desmayar, Señor Jesús. Mostrarme ante tu altar, Señor. Guasamanda paso a Tacuspa. Chay cucho te pasa chipa. Bienvenido a Tacupa y Wauki Pusacuna. Gloria a Dios. Mirarte solo a ti, Señor. Mira a Jesús. Mirarte solo Con tu a vida ti, santa que Jesús te Señor. llamó. Mirarte solo a ti, Señor. Cailado tamaje con la samupan. Kiwa Tacuspa pasa chipaichi. Seguir tu caminar. Naipi desanimados a Puricurcán. Seguir sin desmayar. Maipi Kamana Katina y Uyaita Chari Kurkangi. Jesús. Con a Jesucristo que quinta. Ante tu altar, Chapashkami. Señor. Preparashkami que kipa shungu da con a kaitutapa. No mirar Gracias, Señor, bendito Padre. Seguir tu caminar, Señor Jesús. Seguir sin desmayar, Señor Jesús. Mostrarme ante tu altar, Señor Jesús. Y no mirar. Gracias, Señor, por permitir que viva con la esperanza viva, Aleluya. esperando la segunda venida. Acércate al trono de gracia. Pronto la trompeta sonará Gloria a Dios. y tus oídos oirán. Al abrir y cerrar el ojo, estaremos junto con Jesús en el aire. Bendito Dios. Venga, querido Venga, hermano, hermanitas. venga. Venga, hermanitos. No tenga miedo, Esta no noche tenga hay miedo. oportunidad. Deje que hable el Espíritu de Dios en su corazón. Pueda que sea última noche de tu vida. No te esperes mañana, teniendo esperanza esta Amarte noche. solo a ti, Venga, hermanito. Señor. Bienvenido. Pasó a Tacopán. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Por tu grandeza y por tu misericordia. Y no mirar atrás. Manawasama tigrasacho. Canta Seguir Catis tu Parisami. caminar, Señor. Gloria, Jesús. Señor. Seguir sin desmayar, Señor Jesús. Mostrarme ante tu altar, Señor Jesús. Y no mirar atrás. Hermanos pastores, Seguir tu consiervos, caminar, kay vamos a Mopait. Señor. Kay vamos con pani con Amanda. Seguir sin Ay, ay, Dios, desmayar, aquí, Pichurangata. Señor Jesús. Samo Pait.
postrarme Pai pak siervo ante con tu altar. Pai kan kuna wasapi pastores kaspa samuich. Pai wawa kuna manda Dios tamaña ngapa. Pai giningapa. Gloria a Dios. Ya que tienes cambio, Señor Jesús. un huicón a tienes cambio. Ah, bendito. Solamente Jesús poma aquí pichurazo. Bendito Dios. Pai pak huya y kahatun cascata chasquizo. Solo mirarte a ti, Señor. Pai pak sanidad divina, pai pak poder del Espíritu Santo, pai careas camanda, pai allí achina cascatapis, chasquina yuyaywa kai picasso. De repente, manari pasamucus que caspa, chaita pasa chipaichi. Gracias, shamu con konami. Más guaya te llamo con más. Manari Dios tamañakpi, shamu yoki, shamu ipana. Cuidado y así tú haces. Gloria a Dios. Kamaya pama shamuchiaito. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. En esta noche vamos a orar por las vidas, pero queremos hacer solo dos cosas. A ver, alcen las manos los enfermos, los enfermos. Hay aceite, Hongos pastor, cacone. hay aceite. Sigan Pastor, pasando, aceite. sigan pasando, no tengan miedo. Gloria a sigan Dios. pasando. Sigan mis amados Sí. hermanos, no Ya, tengan miedo. Esta es una los que oportunidad. van a recibir sanidad en esta noche, crean que el Señor va a hacer, que el Señor va a poner, ponga la mano en su dolor, ponga la mano en su dolor, en su cuerpo. Y en esta noche los ministros de la palabra vamos a orar con el poder, la autoridad del Señor. También en esta noche alcen la mano los que están por primera vez. Por primera vez alcen la mano.